Anna ya molemo. Moya o halalang. Pilo e khetha ya Jesu. Ari bineleng morena. Ari bineleng morena. Ari bineleng morena. Bana beso ga go phoso ge re opela re bina ka gonne na yo re tlileng ka yena Anthony o le goreng re tomolo ka motsatsing la ka tseno o ne a rata mmino thata. Binelang morena ka makhe, binelang morena ka makhe, binelang morena ka makhe, makhethe le nyakalo. Binelang morena ka makhe, binelang morena ka makhe, binelang morena ka makhe, makhethe le nyakalo. Binela morena ka makhethe le nyakallo ka gone le yena Anthony o na binela morena ka makhethe le nyakallo. Bana beso moreneng mo bophelong ba rona re batho ba le gore re tlisa ke morena modimo mo lefatsheng lena ena e leng Alpha ya re tlisang a thoma bophelo le rona. Me morena modimo o tla boa gape yena self e leng yena mofani wa bophelo a boa gape ya ba Omega ya ba ena yo ngwatla o dira thato ya gage o re amoga botshelo bo a re go lokile ngwana go gae moradi wa ka motlhanka wa ka o dile o dirile jaanong o tla o kene mo mmusong wa ka mo paradiseng ya ka ke taba e le gore a re tlwaele ka dinako tse dingwe segologolo ge e tla mo nakong ena ya Omega ya Alpha re na le itlhaloganya ebile o kra re thaba he ngwana a belegwa a tla mo lefatsheng fela e ya Omega ye re na le se itlhaloganya gore ana kante e tsama jang re lebeletse taba ya gore motho wa tlhokofala ke tsela e modimo e amohetseng gore motho ga phela mo lefatsheng me a feditse tsotlhe a dirile me go tla apply Omega e le gore morena modimo ya nong o re a wa sutella ba bangwe wena e tla ngwana ka o tle mmusong o tlo joina mangeloi o tlo joina le ba ba o etseng pele ba khethiwa ba teng go le godimong e tla bona bana ba hao ditlolo tsa hao ke tsona tse le gore di tla tla di phela gape mo lefatsheng fela di tsamaisane le ka fa wena o no phelang ka teng gore ba kgone go bontsha gore wena o ne o phela o santseng o le mo lefatsheng so ke taba e tshwentse re tswelle pele go e tlwaela gore ka nnete our God is Alpha and our God is Omega ke ntho e tshwentse re tswelle pele go e tlhaloganya mo bophelong ba rona and then Haley Alpha jana ke taba tsa re kena o mphelele ke ntho engwe botlhokwa thata mo maphelong a rona kena mo lefatsheng o ireng o tlo mphelele o be active o tsamaya ka lerato la ka mme ga o dirile seo go romileng sona gore o se phethe yana ke tlo ba Omega e le taba tsa gore eng jaanong ke re ikhutse ngwana ka gore o kene mo paradiseng ya ka dilo tsotlhe tse o re di lebella ba gaetso gore ana di a phethelana ana se a re romang sona e le lerato modimo a re kena mo lefatsheng ana ho kena o diragatsa se le rong ena o batla o se diragatsa na fela gore ha tla a tla ka Omega a re o tsia e bile a re a ntshe mantswe a re jo a mesebetsi ya hao a yo latele jo o dirile ngwana ka e tlawileng o tlo ikhutsa gore ntho e botlhokwa thata ke gore ho tloga mo lefatsheng mona ke taba tsa gore eng o tlo go ikhutsa ke se mangwala se bolelang le lekwalo la mathomo le bolelang la dillo gore go botse ge motho a tloga mo lefatsheng a ikhumuletse e le yona taba ya gore go ikhumola ha teng ke taba ya gore motho o irang o wa ikhutswa ka gonne o dirile tse ntsi mesebetsi ya gae e bonagetse so o wa ikhutsa o ya go morena modimo ene seo se bontsha le ka mokgwa re phelang ka teng gore re a tsoa through re ya mesebetsing re ba active and so on here ra bolela gore batho ba modimo mphensa pha ke fetsa
ke lapile ke tla kgona go o robala gore ke se le gore o sa direga go bontsha gore go na le mathomo a diragang mo letsatsing alpha and then go tla nna le mo gore re a robala ra ikhutsa omega ke morena modimo a ntseng a re tlhokometse fa re ntse re robetse ke se tshwantse re se tlhaloganye le ba lelapa re ntse re se tlhaloganya gore ka nnete yo le gore re a morata yo le gore ka nnete ke ntate wa rona o re tlogetse fela se se golo ke taba tsa gore ke morena modimo yo le gore o dirile tsotlhe ebile alpha mo go yena e le ke yena thomang bophelo mofani wa bophelo ebile gape ke yena a dirang thato ya gage ya o tsia bophelo ba yo a mo tlisitse mo lefatsheng ya ba omega e le taba tsa gore ke eng o mo isa ko tshwantseng a be mo teng ke taba fela tsa gore re boela ko modimo wa re tlisa ke lebile a fetsa re boela ko modimong tshwantse go be jwalo ba gaitse mo maphelong a rona mme seo se tla diragala mang ya phelang mo lefatsheng le ka kwana gore alpha le omega di tshwantse di phethagale di iragale mo maphelong a rona yaanong re lebelelang gape mesebetsi a re boneng gore a na khanti o ikhutsa e le omega na re o ikhutseditse for taba tsa eng o ikhutseditse ka taba tse latelang tsa gore yes o kene mo lefatsheng le le ka kwano batsadi ba bona le botlhokwa gore kolobetso e botlhokwa cause e ntsha serasele e ntsha original sin bana go tlhatsiwa go botlhokwa gore fa o tlhatsiwa o kolobetswa gore o kgona ba active mo bophelong ba gago jaaka o tlo ba mo kreste o tlo ba ngwana modimo yo tla tsamayang ka melao ya monena modimo so kolobetso e tlosa serasele se dirileng ke batsadi ba rona ba pele sa tlhago sa Adam le Eva e a se phumula gore o tlo thome pila o sebetse o be fresh o kgona o direla monena modimo ke ka mo re kolobetsang go tlosa sona sebesele le kgona gore re kre matla gore re tlo dirang tlo kgona phelela yena kreste ka sebele re ba kreste yo tshwanang le o e leng ngwana bo rona abuti wa rona e leng Anthony Bapela a wa le ena re bone ba gaetsho di buile re ntse re le fa re bua gore re mise jang le gore o tsamile bophelo ba hae jang ke se le gore nka nnete ba se buile go utlwile ke tla ntse ke se weletsa ke utlwile gore o na le rato le leng la o makatsa le a ratang lapa la gage ka o makatsa a tlhokometse le ngwana wa gagwe mosetsana a mmotsa gore e tlhapa tlhe wa bona gore ntheo e bontsha gore ke le rato la ratang family ya gage gore ke mo tshwantse re thome mo teng ka gonne ke mosebetsi o moholo o etsang go tlhokomela le lapa ke ntse nngwe e le gore nka nnete re tshwantse le rena re lebelele maphelong a rona re ithute mo go tshwanang le yena Anthony yo onang a rata lelapa la gage ke utlwile e nngwe gote o na rata kereke ba re better late than never ba re na latelwa mara naya na ba botsa le gore nka latela mara kereke ngwana go irang lo fitla mara ba bang bana le gore ba latela ba re ke latetse a irang a jika so bang gore ba irang ba jikela morena modimo fela yena o ile a re ke ya no matter what ke tloya go kerekeng ke tsene ka lebati la kereke ke se morena modimo a se batlang ke mesebetsi e morena modimo a e batlang mo gare ga alpha le omega mo gare ga ena le mofani wa bophelo a thoma bophelo le mothabeng tsa gore wa o bitsa gore jaanong ke dira thato yaka ya gore o ikhutse mo go nna mo paradiseeng yaka ene go rata ga kereke ya gage a tsena fela ka mo lebating la kereke ka bana ra khukuna ra tsena e be re nna go morago e be re wisha tissue e be re tswa re tsamaya so rena banong bo fada le ba bangwe tshwantse ba nre ditope di tissue tsele and then ba nro la tlhoa bona taba e bjao a se taba se mesebetsi e metle e modimo a tla bang proud of it o ikhutsa eng e le gore wena o sala o wisha di tissue fela ka mo kerekeng batho ba topa wa bona o berekisa batho wena so ba netla ba bothata re modimo tshwantse o amogelana mara banna wena no wisha di tissue wa so ba no re ena Anthony Bapela mesebetsi e bona hetse ka gore ila kena go kerekeng a utlwa mmina thoko a utlwa se fela a re khwaere yona go e joina ke nya go binela morena ka makete le nyakallo a se ra tloa mo ka nnantsa bina mo dikhwaere mo ha tloga a ya mesebetsing go na le go teng e bile hape a feletsa le ko Olivene kwa a zanga a re ke tloela kereke a tsa tsena o ile a tsena go Olivene me a fitlhela mina thoko a fitlhela Masisilia a ntsa tsoletse pele a binela morena ka eng a makete le nyakallo milena a joina a irang a hopela ibila ba fela mo ba bona gore bana motho o rata seo ba mme a mo di vice chairperson e mara no khona wona ro ya go pele
ra tlo go bo vice chairperson tla bang chairperson bana ba bona mediro ya hae bana ba bona mesebetsi ya hae e lokileng gore o ena o direla morena modimo ka makgethe le nyakallo bile wa mminela ka makgethe le nyakallo so ke se e le gore ka nnete re le ba Kriste tshwantse re se lebelle he re tla kerekeng gore ana he re kena mo kerekeng king se re ka se dirang di ministry ke tse dingata di teng ka mo kerekeng mesebetsi ke mengata ka mo kerekeng di kopana ke tse ngata mo kerekeng tshwantse re lebelle gore ana ke tse di feng tse re ka di kenelang gore re bontshe mesebetsi e le morena modimo o wa e batla mo maphelong a rona so ngwana borona o ntse tsholetse pele a ba ya motho wa borapedi ene borapedi bo tsamaisana le boikokobetso ga gone nna ka mpho ke mitseng ka teng o bola nnete Anthony na le motho wa boikokobetso o na a le humble ene wa itse a wa bola nnete a ke tshepe gore ne ka ba motho long a ka utlwisa motho botlhoko ka mokgwa a nang le boikokobetso ka teng le eo ke modiro go ba le boikokobetso go ba humble ke modiro because of ke mo tla khona go busa lefatshe ke mo khona gore modimo a tla go amohele go le godimong ka humility ena eo o nang le yona ke mo o tla modimo a tla go phutsisang hantle ka humility gore o kene kwa le godimong leina la hae le Anthony ke leina le letle thata le le gore nka nnete le tswa mo St Anthony ba mo theile ka lona le no St Anthony le ena mediro ya hae e ne e bona gala a thusa setšhaba sa morena modimo a tlhokomela ba le gore ga phua charitable works a ntse tswela pele go dira fela bjao mesebetsi ya e bonagala yena St Anthony le motho wa borapedi gape so ba mo theile go tswa mo leineng leo la St Anthony ha bo motho fela o phethile selong St Anthony ona a se dira mo lefatsheng le ka kwano ke tle mo le nna ke relative le nna because of Osaka o nyetso kwa ba pela so ke ba relative ka mo high so a ka tla fela ke le mo priest ke re ka mitsi o zo marapiano go ya Oliven fela hape ke relative ka mo hae ka mona so le nna ke ikakaretsa ba gaetswa ke itshukumetse ke wa la pa nna ba gaetsho ke ka mo re na ba pela rata modimo wa gaetsho ke ka mo le nna le mpona ke mo priest ba gaetsho ke na le dikene ka mo rata modimo rena ba pela o ka ba bjang le ka ithuta mo go rona ba gaetsho na go pila bo modimo gore bo bontsha mesebetsi e metle e re bontshang ya modimo re a leka o le bontsha le bone na so ena Anthony ka fa dirileng o swela moreneng o ikhutsa ko moreneng and ke se gospel e se bolela mo tsatsing la ka tseno Jesu Kriste o bua ka re aowa e tlang go nna ba le imelwang ba le gore ka nnete botlhoko motlho mongwe bo tlile mo go lona e tlang le go ikhutsa mo go nna ka gonne joko ya ka bo bebe ba gaetsho tsotlhe di lokile ke batla bona ba hao ba le gore ka nnete ba imetswe nna ke tla ba khutsisa ka one pain ne e fila ke ngwana borona re nna ne re sa e file mo maphelong a rona nako di corona le tsona di a tsena di a re tlhakatlhakantsha a re itse di pain tse batho ba di corona ba di fila so go bima so modimo a re ka Jesu Kriste wena Anthony e tla go nna o ikhutse mo go nna ka gone joke ya ka o bebe ke tla o khutsisa ke tla o tlisa paradise-eng yaka e tla wena Anthony ho ya ka fa wena o leng ka teng ka gone o dirile se nna ke leng sona o bule le boikokobetso le wena bana e tla le nna ka boikokobetso ba ka go kentshe le godimong ke se morena modimo a se dirang ka ena Jesu Kriste a phela mo go rona gore o amohela ena Anthony kwa le godimong it's king as a tshabeselo because of mesebetsi ya hae Anthony e ya molatela na go ngotla ba bima mo ba bangwe ba le gore ga re direle monana modimo ha re phethe se tshwanetseng gore modimo a re amogela o tla re amogela ka boima go mo ba o makatsa a re ithuteng go tswa mo Anthony o le gore o modimo mo amogela ka bona bolokologi le ka boikokobetso bo Anthony a nang le bona ka gonne o ithutile mo go ena Jesu Kriste a re e tla Anthony o lwetse ngwana ka go lokile ha ke batla go feta mo e tla kgoding ya October ke a o batla kgodi ya Rosary kgodi ya Maria tla ka kgodi ya thapelo ka no motho wa thapelo gore o tle o tsene go le godimong hantle o kopane le mangeloi o be le lomo ka mo le godimong ka gone o ntiretse ka o tlala seatla mesebetsi ya hao wena Anthony ya go latela re tutu go ba le lapa le ka nnete le nna ke a ikhomotsa ke wa le lapa gore re sorry ka borona gore se se diragetse ne re mo rata thata fela le morena modimo o ile a mo rata ke ka mo a ileng a re etla
ngwanaka o ska sotlega feta mo a re tlhaloganye ka yona tsela e gore ka nnete o na utlwa botlhoko bo le gore bo itse ke ena Jesu Kriste ka sebele Jesu Kriste le connect le ena a re ke a butlwa so e tla o tlo ikhutsa go nna may his soul rest in peace. We rely on the power of the Holy Spirit in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.